Madokano masuni o putir shopping. Paparan niyo po manojam. Manulag siyas matiti. Roma ho amang. Roma ho minangarari hami o pasunod. Mahoro-horo. Jadi muna mak sesuai dohot Panginoon mo Raja ni Magboro ima diholong ni rohanami Tuhan muna nung ngados rohat tadi si alaya dong Panginoon nami Nagboro dohot to amang boro huboto hami do piga like kumanggulahi Martino dohon jalawi dah hami do bison iboto nami dohok lain nami ba tabba masa ada siap Panginoon munay itu kan Arab dobe yang nak kenangin lain kumang dulu sang buliso buha akamang boru Allah hidup baik hami pos koham nunga rongson buat tamu masyarakat buat ulos na hapal may hapal matok pasu-pasunya mata di bata marhite-hitehon daw pinasangak mo imana tua-tua muna na binubus namin asabaki manihamuna habisuhon panggabihan di nanaing parhasotan akaya ng komuna ng marumur di ba tudutuhan tama angka jodoh na dengan namai saur badua di nama sekolah di tempat habis suhon di sida asa boy hundul di negara ton di nama galului ulau saya di patoho di batama di sida tuinganan nagabibui perkerejuan na ihutonon na dalam ningoluna saat tuak kana saur badua orang tumanok di hamuak ka amak boru na boru nami na hurang kipas na hurang sehat di zaman Tuhan tambah di pergoki Tuhan tambah ke umat na pinangan ni nasida asa tibu mar hahipason asa martaba-taba las diroha marbutihon sian udaon munaon iba ni napasay ari-ari ni nabinupus nami do nabor nami boru makpan opo may asimat tong rohaniman tadi bata di pasahut amat tadi bata may di hamuna nasa hasutok pinokper ni nabor nami opo may silopo di ba Raja ni Magboro alamay pasahaton ulos sampai tua hami tuhator na binubus nami on asasahan ang tokso rumajua yang kaare na nemo songon na nilok nila dua-dua tiyo ay di sumur gajang ay di borda nung gajang ima umur ni iboto nami nainan ugajang ma ima na tinibuhan ni iboto nami na binubus nami on yang kaare na nemo may tamang ma nahobartusin
dua-dua. Beli gitu inam buah ini tio alai parapan mana tapan. Baik damang masih tio laus padung rumah Tuhan sahata.